Baahi ba Malebogo ba bolela ha ba ikemiseditse ho aha mona mme ba ikabile ka ditsha. Baahi ba boletse ha ditshoso ho tswa mmasepaleng tsa hore ba tla tloswa mona di sa tlo fetola merero ya bona. Lefatshe le teng, lefatshe le reng mo go lone le ke lefatshe la ga mmasepala. Ke lefatshe le mmasepala kana le ntsha a re batho dula moo. Mmasepala o hlolehile dijarajara. Mmasepala o dira ditshepiso tse sa diragatseng. Jwale go itlhile mo re leng setšhaba re re no ha re sa retsa mmasepala. Ngongoreho ya baahi e ntse e tota. Re dula le motho o kgolahetseng o sa itekanelang sentle go gae ke o butuaka ene re dula mo mokhukhung re ba ntsi ka hole re be re na dipleke tsa rona ke ile ka dula ka beipehileng ke ilo hira dilemo tse ngata re sena bodulo hona yaanong re tena re ipe ka re hloka bodulo re petetsane mo malapeng a rona rotlhe. Mmasepala wa Tokologo o boletse ha letsholo la ho abela baahi ditsha le diehisitswe ke mehato e matla e ileng ya kgina tse ding tsa ditshebeletso le metsamao ya baahi ngwahola. Moedi wa mmasepala o boletse ha tsohle di le malalalaotswe. We have appointed a service provider that is busy, and by the time we appointed it was just before the COVID-19 lockdown, and that derailed the process of them starting with the process of making sure that township establishment happens. Mmasepala o boletse ha o tla leba lekgotleng le phahameng la dinyewe bakeng sa ho fumana tumello ya ho tlosa baahi ba ikabileng ka ditsha ntle le tumello ya ho etsa jwalo.